Permisi, mau kirim paket buat Iqbal? Oh, Di sini? iya.
Lagi netek, lagi nyusu Meng, ya, lagi nyusuin, ya, lagi nyusuin. Oh gitu, lagi nyusuin, iya, sayang sama anaknya, sayang. Nah gitu atuh, disusuin ya Meng ya, Meng, disusuin ya, disusuin ya, gitu, disusuin, pilek itu teh, lagi flu. Meng, lagi flu, sakit, iya, lagi sakit ya, Meng, waduh, lagi netek, ya, lagi netek. Mau makan, iya mau makan. Iya, mau makan, ya, nanti ya, sok netain dulu.
Meng? Meng? Lagi makan, Meng? Makan? Iya. Lapar, Meng? Kasihan ya, Meng. Bah, lucu. Bah. Aduh, sayang mama ya, Meng. Meng sayang mama ya. Aduh, Meng. Ew. 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 Meng.
Apa, Mas?